Chefe suku Motayel, Luis Antonio Cândido Gusmão Viegas, husuba líder partido político Sira, atu fuambot simu resultado eleição parlamentar e hatinan rihundrua ronlora sintolo. Saya jangan menyembah partido politik Sira, nefesa demokrasi, hanya sampowo waktu itu ejersennya sendiri itu. Tambah itu perlu kompetisi yang menang ia lapang. Ba idan be menang kita po parabéns, ba idan be lapang kita tisir fuambot. Tambah buat itu jenis program dia ita foona ba ita halaya kampanye tato na mai be hila fale ba po hari idan be dia idan be makla dia partido sana dia ko to mai be po hari kata idan be mak program be mak dia kuliah mak sirhilina nebe ba husuba partido politik sira nebe mak kare partido siluk mak mana sira lapang kare teacher kuambot inomos phone nitik mensaje na bani militante sira dia kompetisi sama kan isang ia menang ia laku atau lakon bamos poin sama itu hamu tu atau hari itu dan nasangnya atau luar ba oi tambah nasang partido dan bemak ne manamos Javier kata ni halo ia aktivitas de governo programa ni benek ni halamos ia dia kuma ida ruan beke kali